Lenovo, for those who do. Čast mi je predstaviti novog starog prijatelja iz Lenovo obitelji. Ovaj puta riječ je o novoj inkarnaciji dobro nam poznate IdeaPad Flex serije, točnije Flexu 2.15. Flex 2.15 je hibridni prijenosnik s čak dva načina rada, stajaćim i laptop načinom. Ekran se zakreće do 300 stupnjeva i prilagođava se korisniku zavisno da li koristi klasične aplikacije ili one prilagođene dodirnom ekranu. Ekran na dodir optimiziran je za Windows 8.1 koji dolaze s prijenosnikom zajedno s podrškom za do 10 prstiju prislonjenih direktno na ekran. S baterijskom autonomijom do čak 6 sati Flex 2.15 osigurati će korisniku u pokretu dugotrajan rad bez strujnog adaptera. Flex 2 tanak je samo 2,5 cm i težak oko 2,3 kg, što je pohvalno obzirom da je riječ o 15-inčnom prijenosniku. Dodatne funkcije koje čine ovaj multimedijalni prijenosnik još i više atraktivnim su svakako EQ-Type tipkovnica, Dolby audio zvučnici, kao i odličan multitouch touchpad optimiziran i podešen za rad u Windowsima 8.1. Naš model koji danas prezentiramo opremljen je četvrtom generacijom niskonaponskih i3 procesora iz Intela kako bi autonomija u baterijskom načinu rada bila maksimalna. Osim dobrog procesora, tu su i 4 GB radne memorije kao i 500 GB hibridni SSHD disk koji osigurava brzo podizanje sustava i ugodniji rad. Integrirana HD 4400 grafika od Intela pobrinuti će se da svi vaši filmovi HD rezolucije pokreću bez problema i trzanja. Što se tiče perifernih priključaka, Flex 2.15 opremljen je s po dva USB-a 2.0 i jednim USB 3.0 priključkom, čitačem kartica, HDMI izlazom, audio izlazom i ulazom kao i LAN konektorom. Od standardne opreme koje korisnici očekuju, tu je naravno i 720p HD kamera za sve vaše telekonferencije ili Skype komunikacije. Ukoliko ste u potrazi za laganim, tanjim i solidnim multimedijalnim računalom visoke autonomije i funkcionalnosti, Flex 2.15 nameće se kao odličan izbor. Lenovo, for those who do.